never expected ukuthi ngizabuye ngiphinde ngishumayele kule ndawo kwi-convention. Ngagcina kudala ngapha. I never dreamed ukuthi kuzokwenzeka, but uNkulunkulu in his plans ukwenzileke ukuthi umkhulu akazodlula ngapha. Amen. Sasikhona la sigijima khona la. Lezi yansuku insizwe sasihambana zayisekho zonke. Seyisekhaya ezulwini. Kodwa ke we praise God nawo konke ngoba akukho konakele. Ake ngizama ukwenza lento enithi angiyenze. Khona lento enithi angiyenze, ake ngibone ukuthi ngiyenzeka yini. Ngokufunda iBhayibheli. Praise the Lord. Mangivula la ngizibula nje. Ngithanda ukufunda incwadi kaJohn chapter 1 verse 12. Nencwadi yezenzo chapter 1 verse 8. Those two verses tonight. uJohn wokuqala John Gospel kaJohn chapter 1 verse 12. Abese sifunda izenzo chapter 1 verse 8. Ngaphambi siyolala namhlanje, I hope khona esokutola lapho ngaphambi siyolala. Johane ivangeli lokubhala kaJohn chapter 1 verse 12. Izenzo chapter 1 verse 8. Verse 14. Okay, siyabonga kakhulu. Asingicela sivala amehlo sithandaze. Kozalisizikelelo apho Yesa lao You so
ukuhlanganisa kanje awuzange uhlanganisa abantu wena baphinde emva bengaphethe lutho nakulo mhlangano sikholwa yiloko awuzubakhipha abantwana bakho badismise kungekho baphathise khona bafike emakhaya kuzwakala ukuthi bebesentabeni nenkosi yamakhosi. Nakusihlwa nje sisaqala lo mhlangano siyacela ukhulume ngokucacileyo uzwakala ukukhuluma kwakho siphakanyiselwe endaweni ethe dundu. Ngiyacela lo size silangazelele izenzo zakho bese njalo ke baba khazimisa igama lakho siciphe thina ukhule wena uJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Praise the Lord. Yeah. Indaba okuthiwa siyixoxe lapha ihambisana nendaba kaMoya Ingcwele. So ngiyathanda ukuthi ngiqale kanje ngalamazwi lamavesi amabili. Elokuqala likhuluma ukuthi bonke abamamukelayo wabanika ilungelo lokuba bathiwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Labo ke bakholwa egameni lakhe labo kuthiwa laba the right to become children of God. Kulabo abakholwa egameni lakhe bathola amandla elinye ehetsho njalo elinye lithi bathola igunya authority to be called children of God. That's where we start our journey. Njengabantu abasindiswayo umuntu engangena ngalo mnyango ukuba athole igunya nelungelo usuke engaqualify ukubizwa ukuthi umntwana kaNkulunkulu ngoba akayitholanga i-right of sonship noma yoba indodakazi kaNkulunkulu. Now into engihluphayo lapha kulezi sikhathi sethu sona ngibuka abafundi bakaJesu before he left ukuthi babe very zealous ngokukhoza uNkulunkulu bezimisele kakhulu kodwa kukhona into engenzekanga kubona eyenza ukuthi bamphike bengathandi. Umbhalo uthi ushaya umelusi izimvu ihlakazeke. Washaya kuJesu lapha esiphambanweni bahlakazeka laphela ibandla. uPetro wathi I go fishing sengiyodoba madoda bamlandela abahlobo bakhe labo. Uma babuka ngesikhathi bemlandela uJesu they were already abantwana bakaNkulunkulu. uJesu wayengangeka asebenze nabantu angabenzanga abantwana bakhe. Uze afundisa kangaka nje bayiyaleza izinto ofana bazosala bezenza ngoba sebengenile kwi-kingdom yakhe. Now uma sebengenileke kodwa kukhona le ndawo la bathole ukuba abantwana bakaNkulunkulu. Niyazi ukuthi abantu abaningi la ebandleni abadlulanga lapho.
imajority yamakholwa esinawo lapha ebandleni ubona ibandla lethu lishaya iround ndawonye nje lidry ndawonye nje imajority yabantu bethu have not gone past that yokuthi bangabantwana bakaNkulunkulu kodwa mabethandaza bathandaza kuzwakala ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu kodwa kukhona le second step yaphambili abangafikanga kuyona ungeke usho ukuthi abazana bengaka emabandleni ethu kodwa ibandla likhulu amabandla ethu awakhulu phela abazalwane of late awakhulu uma bethi ibandla elikhulu linabantu abawu-200 akho bukhulu alikhulu lo bancane kabi abantu abawu-200 ubala lola inganekwane uma sithi-ke ibandla likhulu sengikhuluma ngesitayela sala ikhaya kwasomlende kwa-back to God ngoba siyawaqala amabandla siwaqalela ama-target sanibona ubandla nomkhulu uzowuzwa kahle bazoqhubeka abanye mase ngiqeda ukushumayela kodwa kulutho ngoba angiyindawo la ngafika la kuno 19 years no 87 manje ungadlali wena ngafika ngino 19 years ikhanda lami lelikhulu lingaka manje ngumkhulu full time abana amabandla siwaqala ke ngama target amabandla siwaqali ngama numbers okusindiswa kwabantu manje 200 jeni nebandla elikhulu yabe sekuthiwa big assembly yakho big assembly lapha indlala kusizi lona all right now all petrol